Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho muherereye banywanyi mudateba kubana natwe nga kuri mbonesha kuri mwe Rudende ibashikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano, politike, ubuzima bwa munsi bw'abene gihugu ndetse n'amakuru akomeye ajanye n'ububanyi n'amakungu. Aya namakuru agezweho kuri uyu munsi wa mbere w'indwi ni kwigenekerezo 30 ruheshi umwaka wa 2025, aho tugiye kurebera hamwe ibikomeje kugenda biba. Turaza kwibanda cyane ku marembo y'igisagara cya Uvira akomeje kugenda habera operasiyo zikomeye ziri gukorwa n'igisirikare cy'u Burundi mu gusubiza inyuma izasarambwe zikomeje kugenda zirwana mu buryo budasanzwe. Oro bitangazwa ko mu bice bitandukanye bikomeje kugenda biberamo imirwano. Amakuru dufite nuko mu rukerera rwa kare kuri uyu munsi wa mbere w'indwi ku gasozi kahitwa Kirwa izasarambwe zashakaga kuhaba zahigarurira, ariko birangira FDNB itabaye kora ibikorwa bidasanzwe. Ni muzero turebere hamwe uko iyo operasiyo yakozwe mu buyinga bwa none. Nkuko rero amakuru atugeraho asuma biravuga ko kuri ubu ngubu rero ahitwa Itombwe naho ibintu bitoroshye, ni mu gihe kandi bitangazwa ko igisirikare cy'u Burundi kibifashijwemo na reconnaissance cyangwa se ubutasi bamaze kuba bohereza force speciale zikoze akazi gakomeye ngaha ko gutabara ibi bisagara bigizwemo uruhare n'umusirikare w'intwazangabo ufite ipeti rya koloneli uyoboye izo operation. Hakozwe kandi offensive éclair ndetse na reconnaissance offensive, birakaba ari byo bikomeje kugenda bigaragara ko bikomeje kugenda bituma FDNB bibasha gutsinda, aho bitangazwa ko kuri ngubu yamaze kubaka ikintu kijyanye no gukorana n'abaturage ibituma amakuru bayabonera ku gihe. Turaza kandi kurebera hamwe uko izasarambwe zikomeje kugenda zegera mu bice bya Shanje Bwegera ndetse na Ruzizi nkuko amakuru abivuga. Turareba kandi uko bihagaze Kirwa Tombwe ndetse na Bijombo. Ngusabe rero niba ari bwo bwa mbere dukurikiye ufyonde sabone kugira ngo uyongere mu muryango mukuru w'abadahwema kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure. Reka twinjire mu nkuru yacu mu buryo buramvuye. Amakuru yizewe dukesha inzego z'umutekano mu bice by'igisagara cya Uvira aragaragaza ko igisirikare cy'u Burundi cyakoresheje ingufu zidasanzwe mu gusubiza inyuma umutwe w'izasarambwe wari wihishe mu bice byo mu mashyamba ya Minembwe ndetse n'ahitwa Bijombo, aho bivugwa ko bashakaga kwigarurira agace kahitwa Kirwa bagakomereza Itobwe berekeza mu gisagara cya Uvira. FDNB rero ikaba yasubije inyuma mu buryo budasanzwe mu masaha y'igitondo, aho bivugwa ko ku isaha ya saa 10 aribwo ibingibi byabaye nyuma yo kumenya gahunda y'izasarambwe ko iri gushaka kwigarurira iki gice cyegereye Uvira. Ibikorwa bikaba rero byakozwe mu buryo bwihuse, habanje gukorwa igikorwa cy'ubutasi kizwi nka reconnaissance, ndetse ibingibi bikaba byakozwe hashingiwe ku bikorwa byihariye byakozwe na force speciale. Inyuma y'iyi mirwano ikaze, FDNB yashyiraho urusobe rw'ingamba zigamije gukaza umutekano mu marembo y'umujyi wa Uvira, cyane cyane mu bice byitwa Gatumba, Kavimvira, Shanje ndetse na Bwegera. Hose abaturuka muri ibi bice bari kwitonderwa kuko bivugwa ko hashobora gukoreshwa amayeri ya infiltration maze bagasanga iki gisagara kinjema abarwanyi batabizi. Abasirikare kuri ngubu barinze imihanda yinjira mu gisagara cya Uvira, inzira z'amashyamba zikoreshwa mu bice bitandukanye zose zirimo abasirikare. Umwe mu barongoye igisoda mu butumwa yarungitse ku rubuga rwa WhatsApp yagize ati: twasanze hari igikorwa cyagabwe mu buryo bwa giturumbuka, ariko tubasha guhagarika imbere yuko bagera hafi y'igisagara. Ubu amarembo y'igisagara cya Uvira ari mu biganza byacu kandi twashyize imbaraga nyinshi mu kurinda iki gisagara. Hari strategie militaire zakoreshejwe ngaha, reka tuzirebe. Iya mbere yakoreshejwe n'izwi nka offensive éclair, aho rero ni uburyo bwakozwe aho ingabo z'u Burundi za FDNB zateguye igitero gikomeye kugira ngo kibashe kuba cyajijisha abari bashaka kwinjira mu gisagara kugira ngo batungure umwanzi ntabashe kuba yakisuganya. Biravuga ko FDNB yahise nayigaba igitero mu bice bitandukanye bigenzurwa n'izasarambwe, maze umusada watangagwa ahangaha uragabanuka. Biravuga ko kandi ibingibi byose byagezweho bigiye biturutse kubizwi nka reconnaissance offensive, aho abasirikare badasanzwe bagiye batanga abijyanye n'amakuru
makuru mu bihe bitandukanye bayahawe n'abaturage maze babasha kumenya ibyo za Sarambwe ziteganya gukora. Ni mu gihe kandi bivugwa ko na za maneko cyangwa se intasi za Sarambwe zirutse gufatirwa mu gisagara cya Uvira arizo ziri gutanga amakuru zikavuga ibyo iza Sarambwe zitegura, harimo no kwigarurira agace ka Tombwe byari byateguwe mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere w'indwi. Ni mu gihe kandi amakuru asuma avuga ko hakomeje kugenda hagaragara uburyo budasanzwe aho iza Sarambwe zashatse gucengera mu mihanda irimo yahitwa Munanira na Murenge, ariko abasirikare ba FDNB bari bamaze kuba bamenya amakuru y'uko iyi nzira igomba gucungirwa umutekano maze bashaka uburyo ki bagomba gusubiza inyuma ahangaha. FDNB kandi iri gukoresha ibikoresho bya radio zidasanzwe zibuze iza Sarambwe gutuma zabasha kumviriza ibiganiro bamwe mu ntwazangabo zibayaga, kuko kenshi bagiye babyumviriza bigatuma umugambi wa FDNB ndetse na FRDC ubasha kuburizwamo. Abo mu bice byahitwa Kirwa na Tombwe bavuga ko baraye bumva urusaku rw'imbunda nyinshi, ndetse bamwe bakaba batangiye kugenda bahunga berekeza mu misozi ya Rurambo ndetse na Munanira. Nk'umuturage utuye hanga yagize ati twumvisha amasasu menshi, twari tumvishe ko iza Sarambwe zishaka kwigarurira aka gace, ariko tubona abasirikare benshi barahageze batangira kurwana. Ibi rero bikaba byatumye batabasha kwigarurira iyi midugudu. Amakuru yaturutse mu nzego z'igisirikare cy'u Burundi ngaha mu gisagara cya Uvira aravuga ko iza Sarambwe zatakaje bamwe mu bari ku rugamba, abandi benshi biravuga ko bakomeje kugenda basubira inyuma. Ni mu gihe kandi bivuga ko hari ibindi bikoresho bishobora kuba bizatawe n'iza Sarambwe, harimo imbunda yo mu bwoko bwa Molotov ya 60 mm byigaruwe n'igisirikare cy'u Burundi. Umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare ngaha watanze amakuru mu rubuga rwa WhatsApp yagize ati nubwo icyoba cyari gihari, ubu ibintu biri ku murongo kandi turi gukomeza gucungera umutekano ngaha. Inyeshyamba ziza Sarambwe zari zishaka kwigarurira amarembo ya Uvira binyuze mu duce twahitwa Kirwa Tombwe, ariko zikaba zasubijwe inyuma. Ubu igisagara kirinzwe natwe mu buryo bukomeye. Turi gusaba abaturage gukomeza gutanga amakuru y'umutekano ndetse no gutanga ibikorwa byose bishobora guhungabanya umutekano bakabitangira raporo. Ubu ni ubutumwa bwarungitswe mu rubuga rwa WhatsApp ruhuriyemo intwazangabo zarungitswe ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kugeza ubu ngubu rero umwuka uri mu bwoba n'impagarara mu bice byegereye igisagara cya Uvira byongeye kugaragara mu baturage, by'umwihariko abegera ahangaha Itobwe. Rero bamwe bavuga ko kuri ubu ngubu bafite ubwoba ko iki gisagara gishobora kuzaba ibisibaniro ry'imirwano muri iyi ndwi dutangiye. Amakuru yize wava mu nzego z'iperereza za DEMIAP ndetse na SNR Service Nationale de Renseignement aravuga ko kuva mu cyumweru gishize umutwe w'iza Sarambwe watangiye kohereza imitwe myinshi y'abasirikare mu bice bya Kirwa Tombwe ndetse na Bijombo no mu misozi ya Minembwe hagamijwe gusatira igisagara cya Uvira, aho bivugwa ko bari gupanga kwifashisha inzira y'ishyamba. Abaturage bo mu bice bizashanje Bwegera ndetse na Ruzizi batangaje ko babonye abasirikare benshi b'igisoda cya FDNB bavuga indimi zitandukanye harimo Igiswahili n'Igifaransa, nabo bari kwerekeza ngaha. Igisirikare cy'u Burundi kimaze kumenya icyo gigomba gukora mu rwego rwo kuba basubiza inyuma ibi ngibi. Hari kandi bijyanye no kuba kuri ubu ngubu bongereza bariyeri mu mihanda itandukanye yaba mu ijoro ndetse no ku manywa. Hari kandi ibidasanzwe byamaze gukorwa ahoherezwa ingabo zidasanzwe mu misozi yitwa Gatumba ndetse no ku muhanda uva Kavimvira werekeza Shanje. Ahangaha hamaze koherezwa abakomando. Ni mu gihe kandi hari amatsinda y'ubutasi yamaze koherezwa mu bice bya Bijombo ndetse na Rurambo kugira ngo akusanye amakuru y'uko uwo bahanganye nawe ari kwitegura. Mu yandi makuru dufite nuko bivugwa ko hakomeje kugenda hakoreshwa indege nto za drone zigenda zigenzura ibice bigenzurwa n'iza Sarambwe. Mu makuru yatanzwe ku rubuga rwa WhatsApp n'intwazangabo ifite ipeti rya koloneli iri mu barungitswe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yagize ati turabizi neza ko iza Sarambwe zifite umugambi wo kugera mu gisagara cya Uvira kugira ngo habe icumbi ryabo, ariko ntabwo bizaborohera kwigarurira aka gace. Turabamaganye turaha kugira ngo tubashe gucungira umutekano w'iki gisagara. Ni mu gihe bivugwa ko kuri ubu ngubu nyuma y'uko ibintu bikomeje
bikomeje kugenda biba bibi cyane no mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, naho hakomeje kugenda humvikana indwano mu bice bitandukanye, aho bitangazwa ko ubu ngubu hakomeje urugamba rukomeye kandi rukomeje kugenda rufata indi ntera. Nk'uko rero abari muri ibi bice babitubwira, biravuga ko rero iyi za Sarambwe zikomeje guhangana n'abarwanyi ba General Dominico Ndaruhutse. Kugeza ubu rero amakuru adushyikira aravuga ko kuva kuwa gatandatu kugeza amagingo ya hari kuba imirwano ikomeye ahitwa Birambizo, ni muri grupoma ya Bukombo muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Hiriwe imirwano ikomeye ndetse no mu gitondo cya kare yongeye gufata intera, aho VDPCMS yobowe n'uwita General Dominique Ndaruhutse bakomeje gutana mu mitwe. Ni imirwano yatangiye kuva mu gitondo cya kare, aho bitangazwa ko humvikanye amasasu menshi y'intwaro ziremereye ndetse n'into mu duce dutandukanye twaha hantu. Abaturage benshi cyane cyane abo muri sheferi ya Bwito bahise batangira guhunga bashaka ubuhungiro mu bice bitarimo imirwano. Abatabashije guhunga bakaba rero bihishe mu nzu kugeza ubu nk'uko byemezwa n'abaturage batuye ngaha. Iyi mirwano ikaba ikomeje kuba mibisi mu gihe hari amaze iminsi hakwirakwira ibice bitandukanye by'abarwanyi mu bice bya Tongo, Bambo, Kihondo, Kiyeye, Nyarubande, Burambo ndetse na Muhanga. Impande zombi zihanganye, haba ku ruhande rw'izasaramwe cyangwa abo muri VDP na Wazarendo, bose baba bari guharanira kugira uturere twinshi bagenzura two muri teritwari ya Rucuru, bikagira ingaruka zikomeye ku baturage. Nubwo kugeza ubu hatari hatangazwa umubare ndakuka wabaguye muri izo ndwano, abatanga bamwe baravuga ko mu cyumweru gishize habaye intambara ikomeye mu duce twari twakiyeye Inyanzare, yatumye abantu benshi bapfa, abandi bava mu zabo, yewe bamwe biravuga ko batwikiwe n'amazu yabo, bituma abaturage basigara badafite aho bakinga imisaya. Abakuru b'imiryango itegamiye kuri leta n'inzego z'ibanze barasaba ko hakorwa ibishoboka byose kugira ngo iyi mirwano ice irahagarara, abaturage babandanye ibikorwa byabo bya munsi by'iterambere. Nubwo rero bimeze gutya, ibikomeje kugenda bikorwa ndetse n'ibiri kuba byose nibikomeje kugenda bigaragaza ko ibintu biri kugenda bibangamira abaturage ku kigero cyo hejuru. Hagati aho izasarambwe zongeye gushinjwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ziri gukora ibikorwa bibangamira MONUSCO. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibinyujije muri ambasaderi wayo muri Loni Dorothy Sheya yatangaje ko izasarambwe zirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa zimaze igihe zikomeza kuzuzura ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Dorothée Sheya ibi yabitangaje ubwo yari ari mu kanama ka Loni gashinzwe amahoro ku isi mu nama yako yabaye mu mpera z'icyumweru dusoje, aho yavuze ko izasarambwe zahagaritse ibikorwa bya MONUSCO kuva bafata igisagara cya Goma ndetse n'icya Uvira mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nyuma y'imirwano yamaze igihe kinini kubera ngaha. Izasarambwe kuva zafata umujyi wa Uvira, umujyi wa Goma ndetse na Bukavu, zifite intego yo kwerekeza muri Uvira nk'uko rero amakuru aturuka ku ruhande rwa leta abisigura. Ni mu gihe rero mu yandi makuru ahari nk'uko biragaragara ko rero ibi bikomeje kugenda bitangazwa bishobora kuba bifite aho bihuriye na propaganda iri guturuka i Kinshasa. Izasarambwe zafashe umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu mpera z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2025, nyuma y'uko zari zimaze kwigarurira inkengero z'umujyi harimo Sake ndetse n'ahitwa Kibumba, uhereye mu birometero bike uvuye ngahi Goma. Nyuma yabwo kandi uyu mutwe wakomereje ibikorwa byawo wigarurira ibice bitandukanye birimo na Bukavu, ibyagiye bishyira ubwoba bukomeye ku baturage batuye ngaha muri ibi bice. Reka tubandanye amakuru yacu tubabwire uko ibintu bihagaze, aho rero kuri ubu ngubu benshi mu bakurikiranira hafi bibiri kuba basanga amakuru ahari adahuye n'ukuri ndetse adahuye n'ibigomba gukorwa. Turebe ibyatangajwe na ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Martin Ngoga, aho yagaragaje ko rwiteze impinduka mu mikorere y'ubutumwa bwa mahoro bwayo. Umwe mu buyini MONUSCO yavugaga nyuma y'uko impande zombi zisinya amasezerano
nk'uko bigaragara muri aya masezerano yasinywe yagasinyirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byemeranyije gufasha MONUSCO gushyigikira ibikorwa byayo byo kubungabunga amahoro n'umutekano. Ibihugu kandi byemeye ko bigomba kubahiriza uburenganzira bwa MONUSCO bwo gukorera mu bice bitandukanye no gufata ingamba zose zikwiye zigamije kubungabunga umutekano w'abari muri ubu butumwa bwo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ambasaderi Ngoga ku igenekerezo 27 Ruheshi yabwiye akanama ka Loni gashinzwe umutekano ko mu gihe u Rwanda rwabonaga ko umutekano w'abaturage barwo ushobora guhungabanywa n'umutekano w'iterabwoba wa FDLR ukora mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, u Rwanda rwashyizweho ingamba z'ubwirinzi, ashimangira ko rubufitiye uburenganzira. Ati ingamba z'ubwirinzi zijyanye n'ikibazo kizwi neza n'aka kanama. FDLR umutwe ukomoka ku ngabo zakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ukomeje umugambi wawo wa jenoside ndetse n'ingengabitekerezo. Yasobanuye ko bitewe n'uko FDLR ari ikibazo ku mahoro n'umutekano w'u Rwanda n'amahanga kuva mu mwaka wa 2003 kugeza mu mwaka wa 2025, akanama ka Loni gashinzwe umutekano katoye imyanzuro 20 isaba ko isenywa ariko ntiyubahirizwa. Ati yose yagaragazaga ko FDLR ari ikibazo ku mahoro kandi yasabaga MONUSCO kugikemura. Ambasaderi Ngoga yibukije akanama ka Loni ko aho kugira ngo MONUSCO isenye FDLR nk'uko yabisabwe kenshi, yahisemo kujya yibasira cyangwa se igenda ivuga ko ari ibintu bidafite aho bifite ishingiro. Yasabye MONUSCO gusubira ku murongo muzima byihuse, gushyira imbere inshingano ifite zo kurinda abasivili mu buryo butabogamye, kugira uruhare rwubaka mu gushyigikira ibiganiro ndetse bakanahagarika imvugo zisubiza inyuma icyizere mu gihe cy'ibiganiro. Ati turahamagarira MONUSCO kugabanya amagambo yo kwibasira mu ruhame, ahubwo ikita ku gufatanya no gushyigikira ibikorwa bya diplomasi biri mu nzira bitarahama ariko bifite icyizere. Abona ko hari icyizere ko MONUSCO izahindura imikorere nyuma yaho muri uku kwezi umuyobozi mukuru wayo Madame Bintou Keita atangiriye uruzinduko i Goma aganira n'abayobozi ba Alliance Fleuve Congo. Bikaba rero ibi bizarabaye mu buryo benshi bavuga ko bishobora kuba intambwe ikomeye mu kurangiza ndetse no gukemura ibibazo. Abona ko hari icyizere ko MONUSCO izahinduka ndetse ibi bikagerwaho. Abivuga yagize ati ibiganiro bya Keita n'intambwe yubaka ijya mbere, iragaragaza ibyo u Rwanda rumaze igihe kinini rusaba. Ibiganiro bitaziguye bishyira imbere ubwumvikane bikanakemura byeruye ibibazo. MONUSCO ishobora gutanga umusaruro gusa mu gihe yabungabunga icyizere ifitiwe n'impande zose, kandi ibikorwa byayo bikwiye kwibanda ku gushyigikira gahunda zose zigamije amahoro. Ambasaderi Ngoga yashimangiye ko u Rwanda rwizeye ko ibiganiro ari igisubizo cya politike gishobora gufasha akarere ka Afurika kuba katekana ndetse n'amahoro akongera akagaruka. Ngayo nguko rero ni ibijyanye n'ibiganiro. Reka tujye iminembwe tubabwire ko izasarambwe zikomeje akazi gakomeye ndetse biranavugwa ko Twirwaneho yatashye kanisa iherutse kubaka. Reka tujyeyo tubabwire ibiri kuvugwa ngaha. Mu Rugezi ho muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo, umutwe wa Twirwaneho n'uwa Isarambwe bikaba aribo bahagenzura batashye urusengero rwabo rushya nk'uko amakuru avayo abivuga. Aya makuru yatanzwe n'umwe mu bagize uyu mutwe Twirwaneho uherereye mu gace ka Rugezi, yemeje ko uru rusengero ari rwatashywe ku munsi wo kuwa Mungu ku igenekerezo 29 Ruheshi umwaka wa 2024. Bikaba rero bigaragara ko rwatashywe ku mugaragaro. Yagize ati mu gitondo hano mu Rugezi Twirwaneho n'izasarambwe bazinduwe n'ikanisa ryabo rishyashya n'urusengero. Amakuru akomeza avuga ko rwari rumaze iminsi rwubakwa kandi ko abarwubatse bakoresheje ibiti ubundi kandi barusakaza n'ibyatsi. Nyuma yaho barazinduwe kuri iki cyumweru barusengeramo, barubwirizamo ijambo ry'Imana ndetse kandi baririmbiramo indirimbo zibanze cyane zo gushima Imana. Bizanavuzwe ko bari basanzwe basengera mu misozi yitwa Mikikiri ya Bisambo ndetse n'abangaba baje ahangaha
akaba ari iby'ingenzi bivugwa bijyanye n'uru rusengero. Reka tujye muri Ituri tubabwira amakuru akomeye ari kuvugwayo. Mu gihe rero amashyirahamwe ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara biri kubera Iru, harimo n'umurwi wa Codeco, abanyagihugu mu ntara Ituri mu gace ka Ndogo ya Bahema Noro bagaragaje ugutemera iyo imishikirano, bavuga ko ari urukurikirane rw'imiyoboreranya bikomeje kugenda bikorwa, aho rero hari hateganyijwe ko hagomba gusinywa amasezerano y'amahoro, ariko biza kurangira ari imitwe imwe n'imwe itashyizeho umukono. Baravuga ko rero nubwo Codeco nayo yashyize umukono kuri aya masezerano, batizeye ko izubahiriza ibyo yiyemeje, kuko ni kenshi yagiye igaragara isinya ariko ntishyire mu bikorwa ibyo yabaga yiyemeje, aho abaturage rero bahera bavuga ko bagomba kuba bakitondera iby'aya masezerano ariko arasinywa. Dusoreje ngaha cyo ndasabone twibanda cyane ku makuru akomakomeye arebana na politiki, umutekano, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.